Pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Karangasem mewaling limbakang toya bersih Majeng Krame Ring Banjar Dinas Bukit Catu, Desa Seraya Timur Karangasem. Raris ring tanggal Plekutus Oktober, BPBD mewaling limbakang toya bersih Majeng Krame Irike, santukan kantun ngarepin krisis toya bersih ring tengahing sasi panase mangkin. Kalak BPBD Karangasem Ide Bagus Ketut Arimbawa Mausang paketan Dani muali ngelimbahkan toya bersih. Pemarki inucap kalaksanayang anutin surat permohonan air bersih saking Kepala Desa Seraya Timur santukan widangan ipun kantun ngarepin kekeringan sangkading sasi panese sampun memargi ngelintangin gala. Arimbawa Mausang pai ketandani sayaga ngelimbakang toya Majeng Krame sani muatang yening sampun wenten permohonan ngranjing ke BPBD saking desa. Yening sampun wenten permohonan menjanten sayaga kelimbakang toya bersih Majeng Krame. Napi malih ring tengahing sasi panes kadimangkin krisis toya bersih sampun dangan kepanggih anggen nagingin pabuat kramani serahina punike. Sadurungyane BPBD taler sampun ngelimbakang toya nganggen mobil tangki duen BPBD kantos 5 tali liter. Toya sani kalimbakang inucap anggen nagingin pabuat petang dase kepala keluarga kakak antuk 100 diri jiwa. Eka Parananda Bali Pos.